yathi bekuyini umfubulo seniyathandaza manje seniyathandaza ukuthandaza nabantu abangizwayo ake ngizwe amen ake ngizwe amen yathi ngibambile nekudla akunandaba nomfubulo icabanga ukuthi lahla izinto zenyama yasala nazo izinto zenyama ngoba uyo wasala kubo wa-inherita izinto zenyama kanti lo u-inherite isibusiso sikamoya kodwa khona bazala lo uthole into yakamoya khona bangcwele yikho lithi ibhayibheli wathi mayehlala kwaLabane wahlala khona lithi ibhayibheli yonke into yakhe yayiflorisha yayikhula yayikhazimula yonke into yakhe wawunalumnika imbuzi yodwa uphaphame nembuzi esu-100 kodwa khona bazala ngikhona bazala wawunalumnikeza izinyane mhlawumbe ithole elilodwa uphaphame eseneyinkomo eziwu-1000 wawunalumnikeze indawana yokuthi akalinde kuthele kakhulu ngoba wayehamba nesibusiso ukuthi uhamba nani bazala uhamba nami mawuhamba nesibusiso yonke into oyithintayo ithena ibe yigolide kungenzeka udlule esigabeni la uNkulunkulu esakuthesta khona ngathi izinto mawuyithinta aziphenduki igolide ngathi izinto mawuyithinta azenzeki isikhathi sokuthestwa ngoba khona isikhathi la uJakobe ayedlula naye khona izinto ingenzeki ngendlela abafanele ngabe kwenzanga ngayo umuntu wesibusiso khona bazala ngishumayele kancane kuyenzeka noma umuntu wesibusiso kodwa izinto mawuzenza ingenzeki you are in the process of being tested ngoba ibhayibheli mase ngiqedile ukuthesta yophuma njengegolide khona bazala now mayesefikile esigabeni esefikile kwisizini kaNkulunkulu nakhona izinto kumele ziflourish wayethi mayethinta noma yini iphenduka igolide noma yini yikho mawufunda ibhayibheli la esifunda khona uya kumfowabo amen uyabamba sana uyamfowabo uyohlangana nomfowabo siya lendaba yinde ngathi ngizoyixoxa kanjani ngoba yinde ngiyazi abazalwane basheshe ukukhathala makushunyela la sifunda khona uya kumfowabo uJakobe uyena kumfowabo bakhuluma indaba yokuthi ngiphi ukudla wamnikeza ukudla thema emnikeza ukudla wahamba kanti isibusiso sesexchangewe nikona bazalwane the spiritual things uNkulunkulu akamfuni umuntu ongayithathi serious izinto zakhe uNkulunkulu akazwani nomzalwane ongathi uyithatha serious zonke izinto mathiwa kuyahlatshwa ufukhona uzusaba uguke nawe lapha emsamo uguke bephahla ngoba uyasaba umsabi kodwa uNkulunkulu umthando into zonke uNkulunkulu akafuni abantu abangayithathi serious into zakhe uma ngabe bafana sishumayela sithi yenza ukuthi bakwenze ngoba imfihlo nemiracle ilele ekutheni niyakwenza konke akushoyo hlala ngisho lento angithi bazalwane masithi umzalwane akalala engathandazile ujwayele nje ukudiscipline inyama yakho ujwayele ukudiscipline yourself ukuthi lalela angizulala njani ngathandazile nikhona bazalwane bakhona bangcwele masithi umzalwane uyafasta masithi umzalwane ufundisa unjani bazalwane masithi umzalwane attend inkonzo wenza njani attend inkonzo ngoba shala basaya funa uyithathe serious izinto kaNkulunkulu uNkulunkulu akazwani nabantu abangayithathi serious into zakhe uNkulunkulu akazwani nabazalwane abangayithathi serious injani bazalwane zakhe ibhayibheli lomfana wayehlezi epheka kamnandi lapha kubo wayithatha serious into kaNkulunkulu haleluya nikhona bangcwele wenza njani wayithatha serious wathi mina lento epheke right ngiyifuna umfowabo wathi isukhini lento ngilambile shaya wathi ngikhuluma into eyimfihlo mhlawumbe bayangizwa abanye ngelinye ilanga nikhona bazalwane you can inherit the things of the flesh amen when you respect the flesh but you cannot inherit the things of the spirit
if you disregard the spiritual things. Hayi basabona abantu abangizwa ngishaya isilungu isilungu nyazi ngifundile nje nyazi ngifundile. Then if you disregard the very important things of God, you cannot inherit the things of the Spirit. Yeah? Amen. Athi kuvula amehlo. U-Esau wabona isibusiso sakomoya singasho lutho kanti isona esiphethe isibusiso. Basaba. Khona ezinye izinto oyibona ingasho lutho wena ngoba azisho lutho enyameni yakho kanti yizo eziphethe izinto ezokubusisa nasenyameni. Ngifisa ngabe ngishumayela kuyibandla likhulume lezi zinto lezi engikhuluma la ngoba abazalwane ngathi abafuni ukungizwa bazalwane ngathi nje bathi iqhathanile. Iqhathanile baba Scotty. Hallelujah. Come with me. The people, even when you read the book of, I think it's Chronicles. Yeah, Chronicles. In the history, the eschatology, the history about the church. Umafunda lezo ncwadi uzothola ukuthi the kings who were most successful was those who regarded the things of the spirit more than the things of the flesh. Amen. iBhayibheli uzolizwa hamba ufunda nje ufunde incwadi ama-Chronicles ezingichazela hamba ufunda uzothola kunenkosi ethize eyanaka izinto kaNkulunkulu kunenkosi ethize yathi mayifika ithatha umbuso yaqala yadiliva zonke izithombe ezayidunyiswa ezayengamdumisa uNkulunkulu uzofuthi kunenkosi ethize eyathi let us dedicate a day la uzothola khona lonke uIsrael wonke amatribe akwa-Israyeli azofuna uNkulunkulu akhombe ezosha ngisho nezinyane ngisho nenkomo ngisho nembongolo nekamela lomuzi alikho elizodla ukudla ngoba kuzobe kuzofunwa uNkulunkulu. Those kings were successful because they were more into the things of the spirit than the things of the flesh. You can't be successful umunaka izinto zenyama. Ungaba successful ngemfundo kodwa ngikhuluma bazalwane ukuba successful akudetermine kodwa ngithina ngathi ngizothile ukuba successful akuchazi ukuthi you are blessed. Uma nashamba babuseki bahamba ngemoto enkulu. Hayibuya phela bazobuya. Abantu lahanya angithi bonke namasulumani nabo bonke nabadumisilanga nani ba-successful. Ngamanye amazwi i-success akuyona determine isibusiso sakomoya kodwa khona bazalwane ngakhumbula incwadi yaseFese ethi nina you are blessed nebusiswa ngesibusiso sonke sakomoya ngaphambi komhlaba wenze njalo bazalwane usekele. Lomfana wanakisisa no izinto zakamoya kunokunaka izinto zenyama nothutha ngoba yayimkhathaza lento ngiyambona ushefu yaphela uyakhulula umbuko umfowabo ukhathazekile ukuthi my brother is gonna be bigger than me because of the blessing anayo ngenxa ye-birthright iyamkhathaza lento kanti umfowabo lento uyayisho lutho khona bazalwane wayesethi uJakobe let me look at it in the spiritual way than to look at it in the physical way. Wahamba wabamba isibusiso sakomoya wayeke senyama. Oh Jesus. Yes Lord. Ngicabanga ukuthi izulu bazalwane. Amen. Asifule. Kuthi abasebekhulile. Sekufanele babusisi babo usiyagula Isaac. Uyashona manje. Usiyahamba. Sobizu Esau njengomthana yakho umuntu Esau wadayisa ngesibusiso wadayisa ngomsukulo nyakumbu wathi bebuyile umsukulo uthi ngagcina bona ngibulawa indlala nabo yakhumbula sebesikhathi ke manje sokuthi akhokhe ngoba ake ngithi bazana ngiyakhokha ayikho into oyenzayo ithule nje nelinye ilanga uyakhokha
yes isono sakho sivumile kuba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mawusivuma kuyena uthembekile uyayikhohlwa uyayithethelela kodwa mawuhlala athi ngikhuluma kancane le ndaba yokuvuma izono ukuthi abanye bethu abezukuye ezulwini hayi ngoba bengakholwa kahle kodwa ngoba kunezono abangayivumanga. Amen. Mangithi ndibazalwane mangithi senifuna amen mangithi khuluma into enkulu angiphinde abanye abantu abayobuya esogweni ngenxa yokuthi bebengakholwa kahle kodwa bayona ngenxa yezono engafunwanga. Lalela bafundi iBhayibheli ngenxa yezono lezingafunwanga lithi iBhayibheli vumani isono senu komunye ngoba khona ukuvuma isono kuNkulunkulu bese kuba khona le uNkulunkulu ayishothi vumani futhi komunye ngeke ngiyona umama umkhwanazi bese ngiyovuma uNkulunkulu ayihambi kanjalo. Uma ngixoxile ngixoxa kwamama umkhwanazi kufanele ngihambe ngiyoxolisa umama umkhwanazi nanto ngivamile. Amen. Nikhona bafana uma ngonile ngathuka ngathakatha ngenza ukuthi akusho ngoba sengisindisiwe sefanele manje ngikhohlwe angihambe ngiyoxolisa kumama usithole nami usithole ngabe ngatholi into lapha kwakho madoda ivangele sashunyezwa lona-ke lelo elingasekho njengamanje. Njengamanje nitshela ukuthi izitha zakho abathakathayo akubuyele kubo okwezingathi iBhayibheli lithetha izitha zakho manje uzosho kanjani wena ukuthi akubuyele kubo iBhayibheli nento eshunyezwa yona bazalwane nabakinatha akashunyezwa abantu kulezi zinsuku umfundisi ame phambili ahlohla abazalwane ukuthi banemfundo ngoba mangabe ngithi bona abathakathayo God will strike them laba bamelene nawe uNkulunkulu uzola hayi alisho njani iBhayibheli lithi udlala itafula phambi kwesilithi thanda abakuzo ngoba bawuthanda abakuthanda kunamvuzo sho njalo uJesu. Ngaze ngushumayeza analinaki iBhayibheli yekani ungafundi iBhayibheli ngoba noshunyezwa noma yini neyithathe ngishumayeza ngithi wena hayi abantu abathatha into zakho abantu abathatha imali yakho bazoyibuyisa isiphindaphindiwe abantu abathatha into zakho zizobuyisa sekunqabanga. iBhayibheli lithe uma ngabe benithathela izinto bentshontshela izinto banike uma bethatha ibhulukwe banike neyembe welinye ivangeli litshumayela mabethatha ibhulukwe banike neyembe. iBhayibheli lithe uma ngabe umuntu ethi mphelezele indawana esuka la umuse lapho ekhoneni msuse uyombeka lezansi ethamamiles. iBhayibheli lisho njalo lithi makwenzeka eshaya ngapha musa wena uthi ubaleke nesihlathu umnike isini ngoba bakhona abantu abangenza njalo uJesu. Angazi bamfundisi wanginika ukuthi nje uwahla ngapha uthi hayi baba uqeda nangapha kodwa iBhayibheli lisho njalo ke bazalwane. Listen, let iBhayibheli even your forgiveness will be determined by how you forgive other people. Awukhumbule umthandazo uJesu ayofundisa abantu uthi mthethelela uthi usithethelele baba izono zethu njengalokho nathi siba kusho ukuthi in the same way the same measure as we forgive others. Wena nje ukuthule nje uthi mina ngeke shame ngimxolele intangenza yona mina ngeke awufena mana vale izulu lakhe kuNkulunkulu na uthi njalo unamanga uyawazi umlilo yakuwo uyawazi umlilo yakuwo akuhlalwa akakusineko akuhlalwa
Wakusha kuze kube phakade kushuthi njengoba namhlanje nje kuwusuku lokusha phinde kuphinde olunye ushe hayi ukuthi uyaphumula ebusuku nasebusuku uyasha ayikho isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi njengoba ufuna ukumthethelela ukhona kahle kangaka wenza kahle zonke izinto but nje le ndaba yokuthethelela awungeke mina awungeke into angenza yona abazalwane babheka phansi manje ndaba yokuthethelela enye izinto kanti iBhayibheli lithi Nkosi mhlawumbe uma futhi uyibophe ngithethelele mina njengalokhu nami uma kukhona wena ongamthethelelanga yazike nawe ukuthi khona ongeke uthethelele lokho mama yabazinsindiso mamzwane uNkulunkulu akayibekanga kuwe wayibeka kithi wathi lento ongena ezulwini uNkulunkulu akayibekanga kuwe kodwa wayibeka kithi wathi lento ngendlela nathi sibuka ngayo abanye abantu ngendlela nayo usuka ngayo makuthi abanye abantu sibabuka ngenzondo naye makuthi thina abantu khona izona esibakalela zona sithi lesi sikhulu kakhulu ngengikwazi kumntwana naye ukhona uthi maye sibuka mhlawumbe wakhipha ingane nje usamncane ukhona uthi mhla esibuka athi lesi ngeke lezi namxokola zonke kodwa lesi ngeke hamba ngane yami uyesokweni menze okubi mina ngenza sure ukuthi akekho umuntu engxabene naye forever uma engafuni ukuthi sibuyisane but mina kuphelile ngoba ngizamile ukwenza indlela ukuthi senze njani yes kumele kube kanjalo amen nangani izinto zakomoya mhlawumbe kubathwana namhlanje bengishumayela kahle ngihlelile le ntshumayelo bengizothi kufuneka abantu abanengqondo yokunaka kakhulu izinto kamoya kunokunaka kakhulu izinto zenyama hamba uyofunda yebo ingane sayitshela hamba uyofunda yebo so that uphile kahle empilweni but akusiyo imfundo ezokwenza uphile kahle isibusiso noma usufundile ngoba baningi nangu umfundisi ufundile kodwa akawusebenzi umsebenzi awufundile ngoba akawuthola kwesinye isikhathi akuyi ngomsebenzi kodwa khona bazalwane kwesinye isikhathi akuyi ngokuthi ufundile therefore you're gonna be successful. Sometimes you need a blessing. Now let Dr. Getunja ngobe yacina blessing yamacina i-bed right. I-bed right into yenyama it's something that can be traced ukuthi njengoba wena uzalwa uswabana uyindodana yokuqala therefore kufanele ukuthi zonke into zakhe zitholwe nguwe kodwa lela moya ithi noma ngangayithola into zakhe ongizalayo kodwa mangithola into zakhe ongidalayo. Hallelujah. Ungangithola into zakhe ongidalayo ukuyikhumuza hlabelelayo athi ngicebile kakhulu yema inkosi yakho uyazi ukuthi lento it is not about having the riches zala emhlabeni but it is about having God. IkiBhayibheli those who are clever, those who have wisdom, they know they have to seek God. Amen. Ukuhlakanipha uqala ukuhlakanipha ngamanye amazwi ukwesaba into zakhe ngamanye amazwi ukufuna into zakhe ngamanye amazwi ukuzisondeza ey'ntweni zikaNkulunkulu ukuzisondeza ey'ntweni zenyama yikho ngithe wayithola uEsawu isibusiso sasemhlabeni abantu amphinde bazalwane hhayi ngoba esideserva ngoba kuthi iBhayibheli ngalesikhathi ubaba esezashona wale ndaba ngishumayela kabi ngayixoxile yonke kahle kufanele ngiyixoxe yonke esasashona baba kuyababisa sithandaza manje wazala Esawu uyena umdala ngithi hamba uyongenzela isloveni isobho inyama ukudla kumnandi. Ngiyacabanga nje namhlanje ngiyafile engathi khona umzalwane ozosibiza siyodla kamnandi kwakhe. Amen. Isloveni uthi ke hamba uyongenzela islovela esimnandi. Jesus
uyahamba uJakobe ngenhlanhla umama amilo esawu uyahamba ufuna isilovela uyosingela inyamazana ngenhlanhla umama uyeswa umama ekhaya uyeswa ukuthi baba ucele umfoko omdala umfoko kaJakobe omdala ukuthi ahambe ufuna izinto umama waphenduka wathi Jakobe wazala wakhipha uJakobe yebo ma lalela uyihlo usahamba usebuyela lapha vela khona uyakubaba noma uyakubaba kuya ngokuthi babebeka kanjani ngalezo zinsuku uyabesa noma bethi ningibeke la inabeka khona fihla khona obaba nezibasala masebekhuluma uJakobe sebeshona bakhuluma amazwi kanjalo nabo amen ngifuna ningibuyisele lapho bafihlwa khona obaba shothi naye bayomfihla noma bayomngcwaba basebenza ukungcwaba usethi ke ngijuma uvela mfana lalela uyihlo ngoba bakhona umama basile wayisile umama kaJakobe amen kanti usa nje akhona ukusa kwakhe connection evela akazi wayengekho mhlazane benze exchange labafana ngoba labafana benze exchange omunye wayenomzibulo wanikeza omunye umzibulo kodwa bazala now mase bekhulile lo uyezwa kuthiwa lo sezonika isibusiso uthi gijima ubambe the most esencane yes ubambe ithole esencane ngazo noma kuyithole noma kuyimbuzi noma kuyini hamba ubambe isilwane esesincane esihle usilethe la ngisenze uyihlo ngoba uthe uzombusisa lo ozomnikeza isilovela engakahambi emhlabeni gijima uJakobe uyahamba futhi uyapheka uyenza futhi uyasibamba uyasihlinza uqeda lapho uyasithatha uyisasifungusisa uma wakho uyasipheka siba mnandi uma wakho akwazi ukudla uthandwa yes uyafika sona no usakhwizazingela lapha uyazingela lapha neshane ugijimisa inyamazana ufuna inyamazana ngala isibusiso siyahamba Jesus lo isibusiso asipayisa yena besebancane ngoba ungayinakanga izinto kaNkulunkulu zothi lento zakho ngikhuluma kwamanye ngikhuluma kabi manje kwabanye ungayinakanga into kaNkulunkulu zothi lento zakho ungayinakanga into kaNkulunkulu abanye abantu bothatha izinto ebeyideserve nguwe kodwa bezenze ezabo amen futhi benikwe nguNkulunkulu kodwa khona bazalwa amen ubona khona abanye abantu ababenza izinto ezinkulu zikaNkulunkulu abanye babe prophet kodwa ngikhuluma bazalwane abanye babe prophet abanye babe thandaza abanye babe ukuthi mama hle babuza manje ukuthi yaphelela lapha akayinakanga kwase bakhona bazoyinaka uNkulunkulu wayisusa kuye wayinikeza bona amen haleluya amen mawungayinaka into kaNkulunkulu sidlula ukhona haleluya athi ngisho kancane ngithethe siyathandaza impela duno ukuthi khona abantu abazofika la bayinaka izinto esizishoyo bakhule ngaphezulu kwabo umuntu okade wafika la ngitshela ingane zami yabona masithi thandazana masithi ningenzi njengezingane zonke anisibabalelizo masithi khona abantu esizothi sikhulume hayi leyo nto bavele bayibambe ngempendo hayi angisiwaleliswa angizugqoka njengeso angizukhulumisa kweso angizukuhamba nabantu beso bavele bayibambe ngempela uNkulunkulu avele abagqokisa ingubo uyabezwa la umuntu efike engakapheli ngisho uPrimathi wabuza umuntu usethandaza ngeyilimi umuntu ungakapheli ngisho uPrimathi wabuza useyaflorisha ezweni lakamoya uma ngabe ukuthi kwenzeka kanjani khona abantu abayinakana abayithatha serious izinto kaNkulunkulu khona abantu abangayithathi serious amen wamenza umma wakhe wayithatha lento wathi lalela manje sengizokusa kuba iBhayibheli lithi ngaleso sikhathi wakayizeka usemdala namehlo awasabona sezohamba emhlabeni afike umfowabo lo usazingela lapha lento yokusingela isho ukudelaya lento yokusingela isibusiso sibe sitshotshwa ngemuva isho ukuba ignorant shaya sai
At some point you were ignorant, therefore you work hard for the things you were not supposed to work hard for. Amen. Now, iBhayibheli lithi avela athathe isikhumba sale nyamazane noma sale silwane akade besishabile. Ngoba lithi iBhayibheli uEsawu wayenoboya omningi emzimbeni wakhe. So athi thatha lesi sikhumba. Nakhona nje utshela uNkulunkulu ngoba ubani ochoose umtest. Ubani ochoose umtest. Utshela uNkulunkulu kodwa khona bazalwane ngoba umuntu ohamba nesibusiso wasilanda bebancane. Lowa sidayisanga ukudla yena umnikudla nothatha isibusiso. Wayengaboni ukuthi usehambisa into enkulu into ezomvulela iminyango. Umbopha izandla. Bophela lesi sikhumba ezandleni zakhe. Sakulalelana. Ngiyacabanga bazalwane uyabona umuntu uhamba unokenyama waphela mawubopha isikhumba unokenyama. Angithi wazi izinyama bihlatshwa nje. Isikhumba sinokenyama. So uhamba unokenyama nje. Uhambisa ufuthi uNkulunkulu nabo wavala ama-senses ka-Esawu. Wayesemdala mhlawumbe asisho njalo. Futhi wamnikeza. Usethi hawu mntanami ususilethile isovela na ebenisicelile. Avume lo athi yebo baba. Uthi baba yazi lo nisi uthi awukala usondele lapha mfana wasondela. Uyamthinta uyabuza umoya kanti umoya beswana. Uyamthinta uthi uJakobe manje esawubhizi wasinela lapha. Angazi noma ngizosho kahle isiphuphu ngoba bana into kaNkulunkulu. Uyazinela manje usinelela into abazoyithatha nje for free akukanula ngale emuva. Hayi mase mzwile athi isikhumba sakho uEsawu kodwa izwi lakho noshumayela ngaleyo nto ngelinye ilanga fihlakala. Izwi lakho uJakobe but isikhumba sakho sondela mntanami ngobusisa. Hayi waqala Isaac wayikhuluma zonke ibusiso. Wayikhuluma zonke ibusiso. Konke kulunge, konke kukhanye, konke kubenjani yabo ukhuluma phezulu umuntu wrong kodwa right kuNkulunkulu. Uhlala bazi. Ngoba ngenze ube wrong phambi kwabantu. Ngenze izinto engakufanele phambi kwabantu. Kodwa uthathe ukufanelekile phambi kwaNkulunkulu. Ngenze abafanelekile phambi kwaNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli uthobisa abakhulu nabancane. Amen. Uthobisa into ephakameyo ayithobisa nezinto ezincane engabonakala. Ngikholwa bazalwane. Kodwa ngisho phambi kwakho namhlanje ukuthi you will be something. Uzoba into enkulu. Abantu bengayiboni efanelekile. Ngenxa yokuthi unake into kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Shout hallelujah. Amen. iBhayibheli lithi wasembusisa waqeda waphuma phuma sekusekile. Yafika le eyalahla isibusiso. Isithwele ikhanda, ibhizi yapheka, ibuya nenyamazane yapheka, izama ukuthi idliwe la. Nikona bazalwane adle baba. Mayifika uyise. Ifika uyise sekusele kancane ahambe emhlabeni. Sekusele kancane. Ithi manje baba sengifikile nalokho okucelile. Athi hayi kanjani ngoba usefikile nje uEsawu. Athi hayi baba yimi uEsawu. Sesiyathandaza. Baba yimi uEsawu. Bese kuye hayi mntanami isibusiso besenze ngasikipha. Athi yona manje asekho nesodwa sel. Lento yodwa senongayikhuluma kimi athi cha akukho. Bese ngiyikhuluma zonke ngayikhuluma kumfowethu. Ngixolele mfana wami. Shala bisi. Ungayinaka lento bazalwane sesiyathandzana ngenyozithu. Ungayinaka into kaNkulunkulu. Khona izinto eziyokuphutha. Khona izinto ongekuyithola bekufanele ngabe kuba ngezakho. Akangikhulume ngidlule into ezasemhlabeni. Abanye ngesikhathi uJesu ebuya kuyothi kufanele ngabe uyathatha uthola kanti ukhonza kahle kanti ungathenda zonke inkonzo kodwa usame kwenze njani awuyinakanga izinto kaNkulunkulu
ngesikhathi wakufanele kuyinake ngaso. Manje mawusuka ngoba lithi babeli ziningi intombi nezinsizwa ezilogijima zisuka enyakatho zishone entshonalanga noma zisuka empumalanga zishone entshonalanga zigijima sezifuna lento ngenyembezi kodwa ingasatholakala kuthiwa waba nekhathi nethuba kodwa usebenzisana sangiyathandaza awamazi ngithini bakithi amazi ngithini sendlulile ebusisweni angisafikanga la esishumela khona angifikanga ngoba isikhathi ngesivumela angisafikanga la esishumela khona ngizokhuluma ngendaba ukuthi wabambana noNkulunkulu eseyolanda the second blessing. The first blessing wayithola kuyise which was the physical blessing, but the second blessing now was a spiritual blessing. Wabambana noNkulunkulu Jehova usebuyela umfowabo wabambana noNkulunkulu wayithola into zakhe buyake kodwa masisiyathandaza khona izinto esitshela zona manje sithi thandaza nikhona bazalwane mhlawumbe wesithathu noma kwesine khuluma ngalento sithi thandaza uthi wena no isikhathi sakho ngisemncane sithi silukudla uthi haya ngikhona ngoba abanye abantu bayayishiya izinto kaNkulunkulu izinto zalabo bethi angikhona imfundiso ukuzilukudla sithi hayi mfundisi angikhona imfundiso ngelinye ilanga uyayifuna ngenyembezi uthi uyayifuna lento ingasatholakala fana amehlo akho wendaba saya